Ok ljudi, danas opet igram sportski tenis. Obavljao sam sve do 8. Sad imam Novaka, Novaka, joj. To je isto dobar igrač. Ajde vidimo. Napokon ništa nema više onih prepreka gore. Inače kad ih ima, ono je baš teško. To. Ni dobar jako igrač. Ovak, kad igra zapravo tenis u igrici, baš me zanima. Vjerojatno su ga dobro napravili. I pras. Fuo sam. Pogodak. To, bombe. Ne. Mm, mm, to, ajde. To, 1:0, pa to je puno. To je već jedan bod manje nego, no, više nego 0 u stvari. Ajde, fuj, ne. Koji si ti pro, A zanima me kak će biti zadnji tek. Iso, Miki, to će biti pokrivanje po ušima. Ovo je predzadnji. Dosta je, fakat je dobar. Ne smije se više ovak zeznut. Jedan put se odbi i drugi put ja raspucam. To malo loptica je najžišća. Dum. Ne. Joj, izgubit ću ovo sigurno. To, super speed. Sam ko metak, a? To, frizio sam te. Fuck. Ajde, ne smiješ dok se ne odfrizaš, ne. To! 2:2. O ne. Jedan put se možeš odbit. Drugi put 4 stopa za gol. Treći put ću te raspavit. To! 3:2. Baš mi je dobro. Ajde! To! Ne! To! Yes. Jak me sad izviš svaka ti. Iso, Miki, ovo je bio teško. Tras. Osam. Ne budeš mi zezno. Ne brini. To. Ajde, to! 4:3, još samo 3. Vodcu sam za jedan bod. To, dead ball. Shit, ne želim dead ball. Co? Yes, još 2 boda. Fuck, sam sebe frizat. To. Ne. To, sad ti sebe frizo. I sad smo quit. E pa nismo. To, ne. Dobro je. Sad će meni ovdje. To. To. Još jedan bod. To. Ajde, fuj, to. Hvala što ste pogledali moj video. Ako vam se moj video sviđa, budu vam značilo da ga lajkate, da mi se krenujete moj channel i da šerate video. Ako imate što da pitati, pitajte me u komentare. Još samo jedan level od tenisa. Vjerojatno ću drugih ok snimat. To je to od mene. Još jedna hvala i bye!